Maqembe Nkosi, kunjani mfana Silwane? Siphilile ku. Kuhle mfana Bhubesi. Nayi inkwala 2025 mfana Nkosi. Ngabe yilo ngakukhuluma nje ukusho ngelibufo leliningi nakangaka ukuthi lisho kuthini nenhlitiyo yalamaswati. Hey, invo lenhle Mthombeni njengoba lonyaka nje kule ngqwala lena nje in general. Itinombolo tibetiningi talengatsha nalabantu labakhonile kathenda. Ngqwala lengulo sibabonile bafike ngetingani basubatha betenkosini bathi nkwe aselisekoneni kwaba njalo wekunene. Onke nje lengqwala tingetekele tinombolo tabantu labatawugitsa bete nabo kutobona inkosi yawo sekhutalwa nje sithi bayethona phakathi. Nemambala ngabe letinombolo letiningi kangaka tisho kuthini ngelitsambo lamaswati ngikuthanza kwayo inkosi yawo. Kungachaza invo yinye Mthombeni ukuthi lolisiko sebayalithanza ngwane. Bayalithanza nalengwenyama bathanza bukhosi emvunulo nalendlela lesiphatha ngakhona kulomkhosi lesikuwo. Awukusho kona wena wekunene ukuthi cha live seliyabuya kubanikati bawo Mthombeni. Nemambala ukhelo sekona lonyaka wena. As always Mthombeni. Ulifakile sibayeni kami. Lodliwa tindlovu. Ngiyabona Maqembe Nkosi. Mfana Nkosi siyabonga kakhulu ngicela uma ukhuthathe mhlambe kulabanye lokhanza ukuthi usengabangeni lo moya usibethe enkosini. Abete Mthombeni ngoba angathi sengakuphinza kangakhi kepha ke wena wekunene timphanzo tabo solokumile lokho ukuthi nabo bashela boyihlomkhulu. Ukuthi nabo nabeta abatigitseli bona bagitsela nalaba labete emva kwabo lamadoda lasashiye lomkhosi njengoba akagcini nalapho yakuqhubeka ngetitukulwane tiyolandzela emva kwabo Mthombeni. Maqembe Nkosi ukhulume kahle mfana Bhubesi ngicela uphawule ngana kokugcina nako. Ingwenya umswati wesithathu ibite abantu labakhubatekile. Imvo lesingakavami ukuyibona yathi ngiyabafuna la nabo abethe abathothi imbanzakanya labahamba ngama wheelchair labanesifo lekuthiwa albinism nalabangeve indlebe labangakhona ukukhuluma ibabitile inkosi. Kusitshela kuthini lokho ngelithando lenkosi ngendlela ethanza ngayo sivesayo. Ingwenyama lonyaka ikhombisa ubuNkulunkulu ngoba ingwenyama ivele yabona ukuthi cha onke maswati inkosi yabo yathi ingwenyama nalo lokhubetekile nalo nemaqala nalo sejele akangasali sonke sibenkosi ngumkhosi wethu sonke akubebete losala kona babete batawugitsa inqwala njengoba nasemhlangeni sikubonile wafika labakhubetekile beta nabo batogitsa umhlanga lokukhombisa kona ukuthi ingwenyama esihlalweni ibekwe nguNkulunkulu akasiyo maswati kuphela kepha ukhethwe madloti nangumveli inqandi Mthombeni. Awuluthi nje emsebenzini lo nto Babukisi Foundation ukukhangisa live la kangwana nasemhlabeni wonke. Babukisi basebenza magagula basebenta umsebenzi umuntu lovule emehlo lo babonako ngiyena lo ngaphawula kangcono ukuthi cha Babukisi bamelela lelive ngelizinga lelisetulu siyababona baye emaveni kubo Taiwan nini nje sibabonile basimelela nakushaka ilembe sajabula nemambala Mthombeni ukuthi nange maswati Babukisi benda umsebenzi omkhulu kakhulu kuleli vele. Azokhuthathe ama sponsors watshele akasekele Babukisi. Abasekele bathi nkwe basubathe bete kutawukhombisa luthando kuBabukisi lokho into yaBabukisi engcenya sokuphinze sikuthole lokho lokwentiwa nyalo akwenteka ngendlela efanele Mthombeni. Ekhutalwandle ke majaya. Ayethe unophakathi nongangezindaba ongangelude singebakho ndaba. Babukisi Foundation lwadi nebuve ingcebo.